Chinsa ni sato omwancho muligire bgataseni Ndizi TV ritukolia Jumapili ngo kwariga senchire yobo ikerano asyaragire chinsa isato chiabono botuko asogenda tokoboto kwariganiria amange ngabwaga kitenganyare ko bagagwateka imena isiko yorogongo ruwa Gusii ritira nigongoro kwa Josephat Amesi ngore nande ase kero getalige tambeli ndiye tanyara ko bato kusanga amona inganyare ko bagagwateka. Omwancho muligire bgataseni Ndizi TV nyorabayigo amayaya naboko yabwate gwetera se michinchera che mitandao Facebook Ndizi TV News Digital nabwo gwetera YouTube Ndizi TV News lindo nyara ko bagukwemanya amanke ekanye lindo nyara ko bagugweseme na kwemanya nganyare ko bagwateka kurubwa gakete to gochaka kurwa se county ya Kisii buna enchira AM yokoena na obokonyi gochia sabanta bagotu nigo abarai akurwe county ya Kisii banyare ko bagoseme banyare ko bagweso kia rinde banyara ko bagoikerania amagani y'abantu abagotu anene ase chinsemo chiria bagotoka kurwa aya niga yakuwa no gosakwana litukola rero amono mu MC bwe ward ya Masige East nere Michael Mutume chinga kyanyara ko bakwena na obokonyi go chiase abantu abagotu aime county ya Kisii omusaki oito mangana Evelyn Osero norobote rwa senchire baikerano asobo gimobo amakongu na maganyo na manke na banke mbagane tiobokonyi omo MCA bwe wodi ya Masige East Michael Mutumeni go aira chinga kibene na gutarira bagotu tari ase wodi ya yoka korenda se chinsemo au asasanga na bona ko babwatukora obokonyi buna amarangeti nebinto binde byo gutumeka nyumba ena etelinde karangulu nyamarumase egetajo kya mache kya sarigete chwikibere chiare ngamanyore paro gontere kena mutenenia anganyora no mu yasana agantebya buna amenyete rero litkolia Jumapili nabo kanatera no mungino yongocha kulia Easter na achire bakaga boitangare ward no atire ward yane na monyore noale na mukora shopping inkeigo na achire na nyore mbiyale na nagokeire buna agenda zikororekana wokwana chinga kiechoni gairera buna abagotu abange nigo bawetera chinga chingongu kubwatikana na magani abo ekeke amwiretere ko imukege tamukiro gyokorwa obokonyi bunobo abantu abagotu chinga kinyinge garengo etemechi konyorana huba chandegete mono abantu abange bana babe bagosoka isiko bagenda kurigia egasi bagenda kurigia chibesa babatiga bokanka amaitachi awako bamange uburwaire mboro buna bona rware tokugoro nabamwe abana barumba bwate abana babo bakorigereri aho migubo gotoka enetigana rero nateba yaya bibango genda kwegoki kugenda ase nkoligo sinera tigantu gisiringi 5 10 mbekamo ndetera abantu bali barabagotu no mongino yoiga utanyare kugenda mugondo gusotanyare kugenda konda ekonye gusagore kende egati abare banyorobo konyo bonigo barokyo mogokobo na wakambu yasibo igo barwa maseseni na kumuganeria amaya omu MC oyo uyo mona omwana omuntu sikwa kali amaya yasago seni nanda kulende igo nagoka no murembo Yesu yasaye onkumusabira amaya anya butachubu nyanshi boko woroka kisoko ngo kikuhamba kabisa hata nalo kiga ngina igule atumosi natwiko biya aba amatene barabomba gokera egetambukireke akirambi yamano asegento kwa koreire mama otoko gosabera omorembo Yesu twagokire sana ntwanya konyora mugambi ogoja goturo mongino oyo asara ire omoretere ebintu ekamunebi mongina gojitago rete iruga amatuko tamente mugambi nandi barora ende 20 bakonyiro mongino oyo mokobi bamugorire ebintu bamureteire oburangeti esukari sabuni ago isiberi kubwatikana nogo kunga kubogima chinga kyamagori ebintu agenderete gokina kegima Mutumeni gateba nere by'abantu gosira bamwabo anene bali abatari kwenyara tari ngoembwata akino gwetigana wa appreciate Nyasaye ito no muya otoira ababa gotwasegati yaito na ujumi buna yakongirega ondo okonyara tikatobe kokoboko asebale natali abeke nyorokia na gyoka natali abamasige yana yoka ase chiwodi chonsi na Kenya yaito ekorobo gimabwa kongire obogima bwa chire igore sukari ya kinne mafuta kinde esabuni ya kinne kirege ntugi ya kinire
abarai na baria bonsi babwata omoyo bwogokonya nigo baboriwe wesokia na gusanga tari abagotuboka korende bonsi bari babwata okugania n'abagambi bande bonse na bari batwara amabera basoke bakonya abangina muna batari kwenyara n'abantu bande bonse batari kwenyara na bari babakonya gosegeta abaminto nonye tari abaraiboka nonyambali barasega tiyeito babwate uwezo nkeigo kero monte soki akonyo muntu bwense masarabwe konyo yomino kare moyo koripotere getaseni kia Ndizi TV erietariane Evelyn Osero mongino indoche nyareko bagochengera obokonyi buno bwanyarako bakonyora litukoria rero numega gose umoroberi umya akweneke buna abagotu banyareko bagoikerwa amano bokonyi ambia muno mosakito Evelyn Osero sarobotyo basenchira yoboikirana togosuka mutwe omurai bwense Dr. William Ruto litukoria rero nyarako bagoikirana omuyega onyarako bagokoreta amo abarai aone chikanisa imeya county ya Isiolo aseskura eskuru ya bamura ya Isiolo okwana kurwa asenseme yo Dr. William Ruto nigo aenekeiri abakenya buna gwetania abasaichi milioni 5 kera omwakanigo bakonyarako babakuborwa emeremo ibakonyarako babagokora ekubatikana no gokonga kobogima imeyense ya Kenya nonyana boigo Dr. William Ruto nigatebire serikali ya nyareko bagikobeka ebitambukero gati yabo kweneke ya nyareko bagigotumia chinchira chia digital kweneke nga amabaga nyareko bagagotoka yegasi elinda basai banyareko babagweso ya boigo William Ruto nigatebire kubatikana no murobere serikali ya nyareko bagikobeka oyo bubwaga chibichinyomba cherigo lirike nkati yemeroberi serikali ya bekire kweneke buna abasai anene abakenya bali batabwa temeremo imense ya Kenya banyareko baba kwenyorera libaga liemeremo orobotyo ruo asenchira yobekirano. Tuko na vijana milioni 5 Kenya hawana ajira, hawana biashara, hawana mpango yeyote. Na ndio mimi nawauliza wa Kenya, we must be deliberate, we must be intentional about creating jobs for the millions of young people, those who are at home already, and the ones who join them every year, almost 800,000. They join people in the labor market, yet there is no credible plan on how to create jobs. I want to tell the people of Kenya, for the first time, we have an intentional, coherent, credible plan for making sure that we organize our economy in such a manner that it is going to create jobs for the millions of our young people. Tumepanga mambo ya digital jobs. Nitaketi chini na wabunge on Tuesday. Na on Tuesday mimi naketi chini na wabunge tukubaliane na wao vile tutapanga mambo ya ICT hubs in every ward in Kenya. Ndio tupange vijana wetu na digital jobs. Pia tutachangia kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wa Kenya ambao hawana ajira kupitia kwa program ya housing tutapanga ajira milioni 1 every year katika taifa letu la Kenya kwa mpango ya housing katika taifa letu. Na ndio mimi nataka niwaulize, hii budget tumetengeneza na makini sana, because we must sort out the challenge of unemployment in Kenya once and for all, and we must have a credible, intentional, practical plan on how to deal. Igoro yobokoreri anene bwe kyombekeri getenete chindemero National Land Commission omuraibwense Dr. William Ruto nigarokanaga kogikeria obokoreri bwe kyombekyo anene ase myakanyare kobege gweta asate bire nigo obukurumi bwanyareko bokorrekana ase chiabisichio ase emyakanyare kobage goita boigo William Ruto nigo enekeire ewizara elietenete chindemero ngane chikonyara kobage kwewali bagalia bene gukora emeremo ao imeya ewizara eyo yechindemero likweneke buno bukurumi bwanyareko ba bokoera. Mimi nimesema katika hii serikali mimi naendesha mambo ya ufisadi haitakuweko. Tunaelewana? Na tayari nimeamurisha watu wa NLC hawatafanya tena mambo ya valuation ya compensation. Their business is to give the Ministry of Lands
Ministry of Lands ndio itakuwa inafanya valuation ya mashamba, ndio tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya analipwa pesa sawa na Mkenya mwenzake. I want National Land Commission to listen to me very carefully. Kwa sababu pale kwa pale kwa National Land Commission imekuwa soko. Mtu unaenda hapo, unalipa pesa kidogo, shamba ya shilingi 1,100 inakuwa milioni 1. Mwingine anaenda pale kwa sababu hujatoa pesa, shamba yako ya milioni 1 inawekwa shilingi 1,100. Tunaelewana? That must stop. And it's not going to go forward. Kwa sababu ndio tunapata shida. Mwananchi anauliza a very reasonable question. Mwananchi anasema kama mulilipa miaka 6 iliyopita shilingi 5. Sasa miaka 6 baadaye mbona mnasema mnataka kulipa shilingi 2? Si ni kwa sababu ya ukora? Lazima tukubaliane. Sheria wanasema sheria ni kama msumeno, inakata ikienda mbele na inakata ikirudi nyuma. Togotikana na roboti ruaye omuraibwense William Ruto boigo togosuka guchensa mende omokonyi bomuraibwense Rigathi Gachagua nigoenekeiri abakenya buna omochando bo tumekibwa marigo yogotindia ime county ya Isiolo ngati emechando emenge anene yerengete abasabanyareko bagutumia amarigo yogotindia ase chinga kichanyareko bachigweta nonya na Rigathi Gachagua nigoenekeiri abakenya buna serikali ya Kenya Kwanza nechikobaye kubwaterana amona bagambi koruchinsemo aime county iyo yakoenekia buna obotumiki bwa mariogo ayo bwanyareko babokwera Gachagua boigoniga yakwanaya ime county ya Isiolo sanyarako bagwikirana omuyego yibwa masabo boigonyara ko bagwikiranigwa amono muraibwense William Ruto. Drug and substance abuse hapa Isiolo is a bit worrisome. Iko si hali nzuri. Madawa ya kulevya imejaa hapa Isiolo, hasa hapa town, na imeanza kutembea mashinani. Na rais uliniagiza tuanze hii campaign. Tumeanza pale katika Central Kenya, bahali ilikuwa mbaya. We have succeeded to almost 70%. And in the next few weeks, nitaongea na Regional Commissioner wa Eastern. Tutaweka mkutano mkubwa na viongozi na maofisa wote wa usalama. Ndio tupange mikakati katika Eastern Province ile ya zamani, hasa hapa Isiolo, Marsabit, Embu, Meru, Tharaka Nithi, vile tutapambana na hiyo hali. Na vile nafanyika tu, hata kabla ya mkutano nitajie ma-OCS, nitajie wale machief, kwa sababu ni mzuri niwapatie habari kwa muktasari mapema, wakuwe na advance information kabla sisi tukuja mkutano. Tumesema machief hawa wanajua pahali madawa iko. Hata wakijifanya wajui wanajua. Kweli ama uongo? And the new policy direction from our government is simple. Madawa ya kulevya na chief both cannot stay in the same location. One has to give way. Na yule ambaye ataamua ni chief kwa sababu ako na akili, madawa haina akili. So chief ndio ataamua ya kwamba ni yeye atakaa ama ni madawa ya nini. Sio mumeunga mkono. So I want to put the chiefs on notice. Kabla tukuje, uanze kujipanga, uamue wewe ndio utakaa kama chief ama madawa ndio itakaa. Togotigana na mukonyi umuraibwense Rigathi Gachagua bono guisuka guchimutwe asomungusana no maneno nyariko bokorekana asobotenerwe kiama gia Jubilee anene kubatikana na ekiombekeria gekoragwa amo na omotenerwe kiama ekyo Jeremiah Kioni banyareko bagoteba buna omokutano wose omuyego yo nyariko bokwarega ne litukoliangyo nigora nyariko bagokogendera anene asensemo ya Rescos ronya nabo ni omobunge omochorwe kiama gia Jubilee Sabina Chege na boigo omobunge omochore gochia ase bunge ya East Africa kaneni kegabe sokirie na goteba buna
Musangirikano oyo nyaride ko bago kubangwa litkolia ngito guchiko bago korekana korengana Sabina shege ni gobigo banyale ko babokor kana bako mumachia oyolenge omorai bwense Uhuru Kenyatta asige tambukero kelie gyo koreta chisege no kurwandra oboteneri bwekiamekyo ya Jubilee. Na tumeshikilia chama na ningetaka kukuhakikishia kwamba ile chama uliacha hata kama ilikuwa karibu ishe, sisi na kina Kanini na kina Keinan tunajaribu kufufua na gavana hapa na seneta wa hapa, na unaona vile seneta pale amefurushwa kwa bunge kwa wale ambao tulikuwa tumeenda kwao. Our former party leader ambaye alikuwa ni rais, tunamheshimu sana, wakati wake wa miezi 6 uliisha. Na kama chama tutarudi mashinani ili tufanye maneno yetu ndio ifike maneno ya delegates pale. Niwaambie wana Jubilee, kesho hakuna mkutano, kwa sababu hata hiyo position ya party leader iliisha 6 months ago. Mimi naomba wakati mtu anamaliza awamu yake ya kufanya kazi, ni vizuri mtu apumzike na awe anapatia wengine mawaidha. Yule aliyekutangulia na tunaomba kwa sababu tunajua Mwenyezi Mungu, Your Excellency, atakupatia nafasi ya kuwa rais miaka ingine 10. Baada ya miaka 10 tusikuone tena ukingangania chama cha UDA kama vile tunaona yule ambaye wa Jubilee anangangania. Mimi ningeomba kwa heshima sana aliyekuwa rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya aachane na siasa, ashirikiane na mheshimiwa rais, tupeleke taifa letu mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Na ni vizuri nitangaze kwa sababu kuna wengine wanasema kesho kutakuwa na mkutano wa NDC. Nataka nitangaze nikiwa katibu mkuu wa chama cha Jubilee, kesho hakuna mkutano wa NDC. Tutaitana mkutano wa NDC wakati utafaa. Kesho nengana abakenya bagenda toko bakubwate na kwenekia ine umusangirikano oyo o national delegates no nyara ko bakorekana rituko liankyo aya nigo kunyanyora imegeta seni kia Ndizi TV togosuka mutwe serikali ne chikogendera guchibwate na kwemekeria egetambokero egekongu chikanisa chiria chira chikoba chigotoka na mamocho anene yokoena na maigerio ayo ale mamincha ne Biblia gokwana rituko lia lero omwaziri w'oburendi bwaimeke Kithure Kindiki nigo aene kiribu na serikali teri guchigotiga ebitambokero ebyo nonye yanyare koba igekonyora baraye bange bekanisa banyare koba na maminja anene no bokoreri bwe kanisa nigo Kithure Kindiki ayakwana ya rituko lia lero chinga kenyara ko baga guikera na omoyiga bogo sasima ime kanisa House of Testimonies ime county ya Tharaka Nithi. And all religions must support the government effort to rein in on criminal elements and terrorists who are hiding in the church to kill people. And even if the church does not support us, we will go ahead as government. No difference between Osama bin Laden, Mackenzie, na Mackenzie wengi ambao wako Kenya hii. Yes. Tumepoteza watu wengi. Hatujui ni watu wangapi. Kwa sababu tunavyoongea sasa bado tunanusuru watu kutoka pale. Sara tumepata pale Kilifi. Ile sio hasara ya Pwani na sio hasara ya Kilifi, ni hasara ya Kenya. Wale watu tumetoa pale wanatoka katika kila pembe ya taifa. Togoska gotua gumagiga yomurai bwense William Ruto gotarira county ya Nyandarua anene nsemo ya Njambini ansomoyega buko mwenia oyo kabeire omongina gosomorugi bumurwanireria bwa oborai bwense ya Kenya Dedan Kimathi bono nigo ekyombe anene kiganyara kwabekora gwa no mukonyi bwo governor ime county Nyandarua Mathara Mwangi ekyanyara kwabege komera na asentunda entangani
eliokobeka emerobelio ya bene eliogochaka obwagachwe museum senseme yo korengana na mwangi nigatebire anene serikali ya Kenya gwetera murai William Ruto yanyalita kwabiko bwatuka shilingi milioni 50 eliogochaka obwagacho bugati abali banyara kwa bagwikirana somo sangerekano yo nababwatani akorwa sekta y'igikoro imeyense ya Kenya. The president was requested by the residents of Nyamira County through the governor that it was our wish that we could have this building here conserved as a museum in Nyamira County. And graciously, the president accepted and offered a seed money for about 50 million to kickstart that process. We are delighted, but out of that pronouncement, this state guest that you can see here is a follow-up of that pronouncement of the president. And therefore, is a first one, because many a times the pronouncements of the president are never followed up. So we want to take this chance to thank the president for this honor of Nyamira County. Our intent as a government is to conserve this building as a heritage, to preserve that what we went through in the colonial struggle. So Nyamira County was to conserve this as a museum. The structures behind you are part of the construction that with the colonial master, and we have similar houses in this county, about 56 of them along the Happy Valley. And therefore, we want to work and appreciate the government's initiative that we work together with the county government to conserve this house, whereby we intend to put up a museum, and it should be the only one in the central region. It will be very unique in Nyamira County. Togosoa ase ensemo yobwena ni bwechi basari omochumbe bwe constituency ya Kamkunji ime county ya Nairobi Hassan Yusuf niganyara kwa bagakora anene abamenyi be constituency yo ansoko na echi basari echi chabana anene be skuru echi secondary libanyara kwa bakwegendereria ase chisemi chabo chiakerali tuko Yusuf Hassan boigo nigatebe ingati emerobelio constituency ya nyale kwa bageko beka bene likwene Kenya nyale kwa bagego sira abana banyara konyora bakwenyorera chisemi cyabo cyakira lituko ime constituency yo peana basari 6,700 ambaye ni idadi kubwa kuliko eneo lote la bunge na tumetoa milioni 39 na mpaka tangu niwe mimi mbunge wa hapa nimewasaidia wanafunzi kwa mradi huo wa CDF basari 43,000. 11,000 kati hao ni watu ambao wamesoma kwenye vyuo vikuu na technical colleges, ambaye kila siku nakutana nao mtaani wakisema kwamba wamepata degree na wamemaliza na wanatafuta kazi. Togotikana roboti oruo asebo igotogoska motwe ababwatani akorwa ebyombe biria bya civil societies byanyareko babigwesokia na kugikeria anene obochori bwirietaria Nordin Haji gochakora ekyombe keria kya National Intelligence Services sababwatani abo nigo banyarire ko bakugikeria ogochoro kwirietelio nero murai bwense Dr. William Ruto asebatebire obokoreri bwaye Haji asemya kanyareko bagigweta nigo bwanyareko babubo tutu kanuna boigo anene bwanyareko babugo tuara emechando emenge kibago kwana amo na nene taseni a bioboraria nigo ababwatani abo ba civil banyareko baboigo bagoteba buna Haji niganyareko bagakubuna obotenene bwelichiko asobokoreri bwaye imeya bisi area yomo DPP. Society organizations under the banner of the National Integrity Alliance, NIA, express our strong objection to the recent nomination by President William Ruto of Mr. Nordin Haji, the Director of Public Prosecutions, to head the National Intelligence Service because of Mr. Haji's compromised track record and failure to fulfill his constitutional obligations while serving as the DPP. Mr. Haji has in the past demonstrated gross misconduct, incompetence, and non-compliance with the Constitution of Kenya, specifically Chapter 6 on Leadership and Integrity, the Public Officer Ethics Act of 2003, the Leadership and Integrity Act, the Office of the Director of Public Prosecutions Act, and the Decision to Charge Guidelines of 2019. Chapter 6 of the Constitution of Kenya establishes a high standard for public officers, including those in positions of leadership
and authority. It emphasizes the value of integrity, accountability, and ethical conduct, which are essential for upholding the rule of law and ensuring the effective functioning of our democratic institutions. Regrettably, Mr. Haji's past actions while serving as a DPP have demonstrated a clear disregard for these fundamental principles. Oika ase county ya Kakamega ase omokonyi bwo gavana we county eyo Ayubu Savula anyale kobaga komugania omuraibu obumabwazimio Raila Odinga boigo kobeka chingwa na chebene nero muraibu ense William Ruto likwenekenga banyale koba konyora lichibulio gokonga kwobogima imeyense ya Kenya. Ayubu boigo niganyale kobaga goteba abaraye babere na babwate amachibu anenaranyale kobaga gokonya abakenya ase chinga kichire motwe Savula boigo nigago kerega tambokero ekiabarai ababere korokana bare amo aso bwango iga na boigo teba anene ense ya Kenya yanyale koba gutwara omorembe na boiga basegetire abarai abanyare koba bakobeka chingwa namo elinde banyare koba bakoleto omorembe. Nimeona William Samoei Ruto wamekaa na Raila wamekunywa chai. Mimi nimefurahi kabisa. Hao viongozi wawili wakae pamoja wasuluhisha matatizo ya hii Kenya. Bei ya sukari leo 240 kilo mbili. Kilo moja. Na kitambo kilo mbili ndio ilikuwa 200 shilingi. Hao jamaa wakae chini tusuluhishe. Huyu mwananchi anaumia. Na punda imechoka. Nataka hao wakae wawili, Raila and Ruto, sit together, solve the problem facing the economy of this country. Oroboti orurwaye omokonyi bw'omugabano we county ya Kakamega Ayubu Savula omwancho morigana rogotoikeria omweri wa mangana maya chinsa isato chiabo no botuko tigangireri bageri gwakarangambia munasenge ncho kwera chinga kichiago ne chinsa chiago kwendekenga kwanyale kwa bago kubwatia amaya ya naboigo emeroberio a autogenda tokobato kwariganire gurwegeta seni Ndizi TV chinsa emerongebere na inye ane na matukata na bere ya wiki gati yabo amaya ya chinga kibuna echimbia mona boigo abasaki baitu bamangana kurwa chingongo ao kwenekenga mwanyale kwa bamuko ya bwatuka nako yaerera buna anyale kwa baga gwateka kuru chinsemo ao olio nyara kwa baga kwenekia buna chibicha amonelio gilia gocheira senchiario boikeranu nigo akoro kwa Bigaili nyoncha militariana ngoro kwa Josephat amesi na koganeirie obotuko biyana boigo boligererio biya bwemerobeli geta seni Ndizi TV eyetigarite.